ago ablade abi mimba ne fenye dengo manye te mo fen mo yote ila ke chofie dromo na mo fen mo ye ojogban yo ablade abi ono jono TV no ne ni woni fe mo no ke boto gan kusumi ke gan shikwe ni fe mo sort we amliye mene no woni e si wobasmo no woke woni fe mo ko afokpan no woni fe mo egba iji Noko Yɛ Jeŋ Noko Yɛ Jeŋ ja ole ni kaji ole hu esani agbabo woni fe mo ni ji Noko Yɛ Jeŋ ne woke ba bote wo gan adesan shihile woni ni fe mo ni kusumi srot we ye wo Jeŋ shihile ni bipi ye ni wonu shishi ni ono ji ono no wokowo fo wono ake obasmo no botemi ko ni boni shishi no mo be ni etoton me anajiye wonam linglamo ni ba wawo ke ha wo Jeŋ shihile ewo ye ne ke woni fe mo ne no mene wona hegbe wo fangbe o ke wonye ekome ba na sanigba si ismo ni mafa wonu ye fufu ye hi mafo he slaw ni maba kaji imba wo ba gbele wo flotona koni no fe no ni yo mi mene wo ke hwase wo hanye ingba iji na Anyele Parkins yo nyeme tamoboni chohie iwie wo kun se wo ba ni mene heni wo yo ji kojo ashon eye gan anaigbe popa ano ake otu aple kojo ashon jame woni ne ba hye wonye ekono ni wokele bana sanigba fio keke ogan kusumi na ekume ayi he wo masmo machima benke wonye koni le denche eche egba ye hawo kona agbene woke wo sane e afon jerami inye o fa ina meni je ogbai yo o fa ne ngbaji Reverend Comfort ayika Allotey gafomo bi klon jimi si mele mi mama koni no mele na ke chomi Reverend Comfort ayika Allotey oyiradon mene wo ba jepo ye okoye shi ni je noko gbonyo ke wo babiye si ogbe ni oche echon ake nyongbo hegbomojibo ni chon ake Yehowa son lo jibo ochun Yehowa hini ni wona wole hu ake o che oba ni bajin ele wole ake na nyongbo ni ebo jenemi che ike bajin ka meyibi fe ebo ehanwo ni chon ake se na moyehi si woni ashisinu mo ni be ojogba ehan be pi e fi otomo kaji wona mokoni che oba pe keke adwemo echake egba afafio ke ya hekroko singmene ngo wona ake woni le show no koni wonam linglamo ye ne keni femo ne hi akekaji wona ake osafo yo jimoko ni eke bajin hu twoni e obasmo wona chakpa kemlinglamo ni ba hawo shishinu mo pote no hewo kaji wo babie je efon shi no ni ke wo babie ne yo enyemi yo na oyiwa don ko sa ne bimo no ni yo mi nkekeji timobo na ocho hie na owie bajin ni yo shipon lo jenemi fe ke enichumo ni se na mo hu ye fe he anukwale mumwen ye fe mi mumwen ye bajin ami mumwen ye chei ami kaji o ba fon hie kwa mo se ona boni ko na ebu ase mumwen eyi amemi obon no wo kaji onye otaheni ochele sake no ni yehu aka wemi e ase na mo eba hi e habo onu shishin no kaji mokochi oba boni adesan na le tomoni eja ke hila ko nyo yi omoko ni abacha ahun ni cha ekole ba ene ka cha
na akatwon hunu wo mi hewale na egbi fiopo na shatete po na kapu mu okekapo de nche echamoni ni ncho na ekole efite shika ba wo ne wo ba yo ne ni bipi ye ba ni se na mo hu ye hi obu ade de nche ni to onu shishin kaji wote Ezekiel 47 verse 12 Ezekiel chapter 47 verse 12 bajina he sani ye jeme eka wo ye yibiye ni wo ka bajin afemini wo ka cha helai ona no wo bajin yo ne se na mo wa die nche no ko bi mi fio ni manyema ka ebu ye hine yo inye comfort oyira don ke hamli gbla mo ne eja ke wo he ahunto fio akegbe ma design ke o nani awo nyanyino aye he kope keke be bala ke wonja mo shi akeni nyongbo he ni ochu ohun ile ake je ake be ofi o ahwan ke ni bi no ha imbi ne kesani ne wasane gba na le inna bajin sroto ima okono ni masmo ni wakase he ni fio no na mechu ekome kweke akene ba fata ene he keke akachu noko se na mo ebahi si wonyo che ami kedwe ami da wo le bajin ahe se na mo e wonne na ho fe ni kase mo masmo ko ni bo ogbla bajin ami amehe se na mo amegba itetepo ka wole e ba ngo wo na ya ke wo na ekome wo na le ba keke jabeni bani si amefe ame ya megbe ka mehe wale yo na oyiwa don agbagboyi ke osande bimo oyiwa don shikome ko lelen bajin enyoko ma mmase ye bie bajin le fe ko ke egbe fe nkeno ni echu ekome na amekome amenyi ja ochale eko echa eko enyo eten dani ibanye echu ni eko ye ni le pepo de nche sanison kenkle nyanyina yo nyanyina ji bako ni ke ehue bako ho eja ke nyanyina na wa die nche nyanya yo ne echu adesan heni ehani ohechio before care for purification aka purify your cla denche kuni cla hi ache kaji wote wogan sateyin woni meke na meni homo wo ba hye ne wana kaji ahwani awo nyanyina ayekue o ka awokuani baba o die nche mino ba fun eko beni ko fun no ni je ne ba anya echo enyen echo jeme piun ya ni je kuepe akawo he sroto ni nyema chombo ye kpan no wo nyanyina yo ne nyanyina na wa anyo akposa ni okaba ju ohe ayede saboni oba jule agbene huwe anyo aka eko no no ba anyo ka ke echongbimo lo ba anyo sha ye ochumi kaji oshon tapue lamlu no ba na polenche le ni akechu tobo no ocho hin owie kokode ne ba ne ke o nale pampan efetumo wonu bone pampan yo akaju ohi agbene huwe yo ni nta o fomo de nche le ye bona fiole ni akesa ni ebaha onamusu be mi no ko ba twu he ni an for some time kaji moko hinde be mi oba namusu ba fo kokode ne ba agbene be mi ni yo holo pono hie ho kaje o 4th month ke ba hunwe oba ne ko fo no ka sa ka ta ngene wo no ya fo bile no ba fo ken oba fo ka he wale ni anyen a operate le mepi ni aka ameka twu ameheni be mi na mehia musu keta amefomo mi hu chome pi ni oya operation tabi
he wale ni bile ka ba kpele ke hie bonye kwa wa no ba na ya musu ensa no ba fo je no ne yehoa eto egbeja no to mo ike he wale wo bajian mi omo shinwo adesan ni afeta mo be no fia no ba yue wo shi no we to wo ene wa chole twi me chole abrani etuata o chole twita le hu ena wane akpa le kometo we no hwe kama ko hie musu na ekole musu be ehye o ka eho o ka ho he len anyo akesa ka oche kome lo enyo lo ete ni oposa etomo enmomi yo wo kaji musu eho egbenyo gbeteko no he na anyo akesa ni boni eyi otomo enmomi e atu ofomo ni eheni ka bifa wo heni ni oba hwele hwehwehwe nisa ne ko ba ase agbene hu lehu akaju he simo akaju he flu e kanyanyina nyie e kanyanyina na nyanyina e kanyanyina nyie nyanyina ne na le kono le to mo pa kakadan bone yo na kan no nwetu eni pepepe e kanyanyina kono nyanyina no natwitane ofata here len echuoni baba o helano ni onana ni bwanche o na ka na emumumi saneni kaji onekwe eye bona afiole eye egbaja no to kegbia boni sana okaju kaji okaju pe bwanche oba na o shika momimpo bana ni bi na ba femini na ba jeje atwonbo la ba anyo ka na kan no ba anyo ka len obanye oshan agbene hu ona eshishi fagine eye fala ko no ba je ke boni aba atwonbo ni oba fail no ba nmla hetu epe fanye boni eyo ni oba nmla choe ke je tishie ne ke kwani na fanye chwa ko ba oba fa baba o ni oba nmla ehiye keke oba ka ni ba gbin le boni oba fail na kan fala keke tan ka mini ibata onu shishin no e wo ba jin le cho fie de gba hihye ni eto si mo nwa ka adesan ni fe ku wo ba wie wo shi fe ku wo yuo no eto wo agbene hu ihe aroke na aroke ke ote tufa che machine oba na aroke ye me kaji ekoleji moko na ehi ohila cheme fun ehia kaji echio na no ohegwaboe kaji ba na ekwesa kogomocho hi aji ekubo sani anye akaju ahabu ni tuake afebo eyam futa hila se efu ona ochamo aroke anyo akaju ohi lepe allo obanye okanyanyina le wo femini ni okafutule le ba akposa le hu okabaju le ye boni afiole gbia boni sani okaju ke nokopo no banye okawomi ni obanye okaju ohe ni no fia no ba femini e ba fe omanye fa no ba fe omanye ke mabisani e be ni tun ake bajine ni wo yu amesani ne kaji okabachu ni ye to mo boni tashine ke ye heko ni dwai ye jeme ni manyema che bajine mi denche manyema chele ni mafutule boni sani mafutule ni nke fe no ni mafie loja gbechon loko e fatahi ni eto he gbajanu e hamidan yo na oyiwa don ke osane bi mo osane e no bi mi eheto e soto enyoni tamo otashi ne noko gbo na mama koni eba ono ji ono tv no eba e chose susuman baba o no hewo no na ke ni hia hu alontwu sepo bagye kweko majeme mi uma kama kwe mache ko mafutu ni nka jun he makwe o mo kayeli ahelo yiwala simon moko ya ni no krede ko ngbe na noko ya no noko pote he won iba asumoni ena baiko na kan mo le sano femini ocho benka hina no nyoko ni e habu gbechon mo
teshi time neke femule time neke ene ya ta we ne no he no ko gbe na no ka womi neke ke ka gbe ne no he woni ofana kanane ye buancho ba na ka chaka mu femini eba wo be na je mokuku ni manyema habone agbene kaji macha nwie mu no ho e wanye adede nkruma chola adede nkruma kona let mu akwapasu yo agbene ho e ewuo yibi eye tomo make green color ko ba ngon su agbede ho kaji egbin keke edi ba ne len akale juo hi ojo gba de enche le ka nyanyina pepepe ni len ekele nyo kaji oba simo no na bone echo na yibi eno ne yibi kaji e bakpa kowe e ba ngon su ene ni kaji egbe huwe le un kan fio ona yehu ayinto na acho oil kwa kemini castor oil no ne ena ka fio castor oil ni oil le un kwa ke momi no mafa ogomo chonemi gbeji sroto yi helai sroto yi onu shishin kaji ona ne kan oil na ekuwe eba fa fe shishin ehabo yitentwe tetepo ko na lojugba ko na ne kan yibi neko na kafe oye nji muwe na ji oye yibi ne egbin na emi eba na oyutwe afefefew e wona aka che ofie so mo adesan wa denche eto eno fia no mo akeka je ne ngbo na ko ne shimo ngbe ne blofo kam civilization na kan woke no wa one pin denche wona aka na anwumo eto eno fia no omo no he wo be difference ni yo mi nji short ni yo mi ne adede nkuma kometo wele ne eyi bi be mi ne yo enwu ne be mi ne egbi hu ne ni bi baba o na etu no ni nchon boe no ele enyen egbi boni obanye o shanle shimon emu wa futu nyanyina le hu obanye o kaju ohi ba ne no nwe o kale ba pe Jonah chapter 1 neke ba na eji ba ko ni kun be mi ni Jonah woni kasemo mla mi be mi ni bonsuwe yewu asale ye nsho mi omo e wo be mi na akela akashi bohun cha onyu oko na bi la ka Jonah mini wa afi ni wa na ejole eke nye wu am nye cha nye fu ansho mi adesanju emu ni ta fete ni nsho agbone ne wo male ka mini ame flo sheep e kwagie fin akashi edumo enye nsho yin edin lo aflo fe le nche dabi katabe Jonah ke da bi nyele noko mi wo oba gbone nye wa mi nye fu am nye wa nsho mi maleke afo Jonah awo nsho mi ye wa ni le na esa bonso ke me Jonah bote bonso amusumi maleke Jonah ya yegbete ya bonso amusumi ne ya shole esue nsho na ye ma ne ke nenye ne che yanda je no ashele agme ko kande male Jonah chapter 1 chapter 2 chapter 3 kenya e ba ka mini amlo mi no nwe yehu aha ne ke ba na ekwen eja kashi kaji onaheni ba na ma ni efaye ko do mo se to makata yuwa ko na ne ekwen pie hekoe ko do mo se o ka kata yuwa okay mama ko ni ale no wo maleke ba kwen amlo mi no ne ha Jonah no ne feta mochu ni hai no kaji beni no na ke e atun dani ena ehijole onu shishin no won obu ade eni le miye anyemi ka ka wo nwie mune wotenshi agbene hu ekonkro hu ne enele mfomo bani kaji mokona fomo efoshin ahun keni shimon sake anye atun heni koni moni hiye mie anya akpamo fa na gie moni ne yemusu fomo ni no e ka gbo ne ba na chufani keketehi keklantelo npele nsa nenye fo ya ke no ni woni nkan oba mi onupa ke
heni sana ka fon ko ka fon je ba gbesin ino na ka nu fe ka dan fe hi na ka dan fe ka nu fe hi e wo kaji moko ni ye fomo mi saka anya ta mo na bile no he wo ne ke wa egontin e ka fomo ni na ka anya atun ani ahalepe na ba na ahalepe ejo he jijen eja ka ni wo yo moko na onye ne moko ngajibo mi yem mo mi nsani moko wujibo kwa no ba gbon na be ka ofo loro yin me ba ka jen ofo pe o so le mo ba ya ka ba ngbe o male bejo nyo je mo ni ne ye je me alo moni wu o ka yo lo moni ngan o ka yo ko nyo patan le pe onupa eke kaji onanga ponu ane ku fota oji ole sana lo male hello mi o ba je le sana bona fe ka na bi enye keke bobe no hewo kaji onyo je mo ni ne mu mi ngbe yo fa mo ni na pe ka ke to ipe wa na musu agbene ena so le sisa wa bi ene la chole sisa wa bi len hela no na cha ne lenwe hi chamo na foshia hu na ka mu fon ko kari ne ta ohie len eye boni len a prepare le aha ni len akaba atwu oheni ni twa ka abawo le ba den cha habo kasa ka kwa hwa twu emi e ko ba hwa twu emi e kwa hwa hia e ko ba hwa hia onu shishin ba hwa hia fe ko na gbe na kwa ka Noko Yɛ Jeŋ lo bo fe boni ji na ka mu fon ni ba fi oni ye bene ba tie benke ne ba nu emu akeke podenche ke twu hie e ba femini e bandon be kama ke be bajie enyo ko ni wo hie ya bi agmene ne bere ba tie benke ko ni wona baba o ni wo ka twu wo to eboloi ke wo kwaloi ke wo sun loi ye ono ji ono TV eno bona afi ni wo Noko Yɛ Jeŋ ni kasemo ne adesan fe afemini anahise na oyiwa don ko sana bi mo yo mami osafo comfort bo hu oyiwa don si efi omi ake ini bi ina ko fe na ina ake toko kashipon ye bi ni Noko Yɛ Jeŋ ni ebesu no hewo nye mana ake nulo glassine ni lo shikaji ake no fe mami osofo ne kwenle ake mami osofo mele ne me ebenke enye hewo mosmoni o gbela mi fi o chomi no hewo ni enehu ebenke bo ake mami osofo yo na oyiwa don agbagboe ke osane bimo oyiwa don agbagboe lele mami osofo ele kunwe bono wie nakan esani ebenko mi po Simon Olenoko o programme o kamini Noko Yɛ Jeŋ ni Noko kron femini Yɛ Jeŋ kanoko beje kweka wa nga wo shina mwene no bane min Noko babie shikan ya wonte shi wole ebie saka makoshi kpla lo ni ji block ni ma be shi an efe mini ewo nyo mi na mo ba shi fufu ya bie na ba ho gmewo nu ya bie ma ba mbe omo na ne shishi onupa ka mini Noko Yɛ Jeŋ mami osafo jimi shi wokedan fi osom wokedan solio heni fi ani ha mo ho ka dan sashipon biane e ba je ko biane eja aka ni Noko Yɛ Jeŋ hewo aka ni bohun o aka osofo o ya somo ni okedan besani hewo moni fi oni ye ele akeka ko ya dan ka papo ya hin ewe na ko mo he amaka gba nu kwale anointing oil eshuwe moni ko woni ka ba wo yi eshuwe ya he no pa aka mini kashuo pampa na echele kashuo yi eshuwe le tabida le hie nu tumo onu shishin wo yuo wo shio baba o bono yuo ni awe Simon kaji mokote heko na kela ke e asoli lo ya bi eni lo no na kela ke wo hemo dan toko meka ya onyese alo ochese ko na bi sole mo ahabo e ba ka monchon le wonjamo Simon
hogba ni jinye hogba ne kaje ngmaje adwe kata ngmanyoma yakwa bia ba stroto yi yakwa bobo nke bobo yakwa bona adula atoyi no aje wonja moni noe ne onu owo mi ne ya fitebuwe no aje wonja moni Proverbs kemini akeda aha moni ntawo ne femini ne fite twa kaka ji otawo fitiye no kada no mo fi onu twumo jakada mumoy ani enini mumoye ani enini kaji moko ngbona no bo oshia hewale lo oshia lumo oshia wonko oshia senko bola paka dan tokomepe eba no no mo yabo jaka eni enini ka wote ngmale mi judges niji manche ma woloe yicho 9 nicho niji nehu Judges chapter 9 verse 13 ahunke ba Judges 9:13 icho ne nkuru niji maka nyama ka tenke ba wakale ba akpe ejeme oba ni na bajin Allotey ni amenfemini amengbasane male ba ka ata na wo manche ye che ano ani na che isroto efe ahemia hu na ani na tencho na kala ka wo ata na to le manche na ye che ife no tencho bia make ani mishimi dan ni mijio ni ka shagio nyumoi ke adesan amin ni mba ye manchelo ni twa ka ja forte dan hie nyumoi bibi efe mini ametwi tolo yaka eke mishimi dan ni mijio ni shagio nyumoi ye ka adesan fe amin ni mba ye manche onu male ashishi ni twa ka shi bedan na ejio e shagio nyumoi bibi ye amin ka adesan amin ne wose na mo ye dan yi ka wote sams hu nji lala woloe icho nyomwe pa wo ka enum kuku niji paanyo ke ba kuku niji paanyo ke ba lo ko ba nyo jinshika je ko mi ka ba hu no le bodanche e ko mi ka ba ka yehu aji moni to manche yehu aji moni wu omo no la no ji moni e ba moshi ke ka gbono ba ni na dan ye jeme e ka ni pulu ko yehu adin pulu abanyo kola ke o kopo no kan wonu yoshia abanyo kola ke cheni abanyo kola ke o chinsi shimale ke pulu ko yehu adin ni emi dan ni yo miye etwa afun ni wonye me dan atwa afun fetendan tendan pe atwa afun male ba ke emi dan ni yo miye afutu le sroto ni ehie etu eke cho fie denche 40 yo ekolelen kaji e 40 ye yi waloye ame koji efe afemini akumo na meji yi waloye meni besubange meni sumobo ono ya esumo no biye anagbala esumo no biye aya no chile ayanko mechele pe no ba hi meni klo won foni sroto yi ke ya he sroto yi na ya fimowo yi waloye ji ame maleke kaji o 40 dan hie ame koji efe kumo ejun felo akoji ano abawali anyemi twa umanyaba yao oh mami osofo o yi wala don ke o Sunday ke mi gbla bone eja ke enele wo nuko Sunday bi mo ko ba kaba ni Sunday bi mo engo hu si fen ku e ko bi e na gbla mi achonbo moko bisane ko ake mehewo wo kusumi ni wo fio wo obu ade ni femo esrot we ni wo fio efio to mokaji awie he wo smo ni wo ke ngale kronkron amano adoacho wo smo ni wo ke ngale kronkron ato wo kusumi ke wo ni femo ya he be ko ni me anake woni ni wo fio je ni gbonyoni si eya ngale kronkron mi po mo na ke sisi no mo je ake basmo ni
what dem won nani no no waka ke won wo kusumi ne na kan wo fiole she me wo ni ka wo fe keke wo smo ni male kronkron abajepo yami ko ni eye hoda se na fi wo se ni ewo wo hewale fi wa ke o be male kronkron se wo nye ni wo fi ono ni wo fi o yeah yo na oyiwa don osane enwo na apa shi efa kama ke min kome nle mokodwemu shi kama ke male kronkron ni ji bibla ni ji bible make ofito sa na kama ke eja akashi no wanyemo sofwe kumenile abeku keje ajuno miye no amedumo na ameka kumo kusum femo naji kawote shura akpopa no niji wo Volta region ameya kusum fefe jin soto yejeme shimene obana Volta biwe gamane mi na ba ka le ehia wonso no we ehia ni code na no ni mi ne yo jemoko ka mi nke jemoko ka oblayoko nefa musumbi ya hu enunu ni emi na echuko gamane mi eba ngo na ehia bi kenkela ke eba hia na eba chukusum aka ni osofo kela ke kusum won ye we ya afi papai ejwe esimi te afo hia hu ka hye heniji he pa no yomo ko beto no femini esa eyajepu ejeme no fei na ese kwese ba nje kon kayafo minisa ne nebo ma ne nka o betwa gaba no ne nwie no ne jepo ni mi nke bola aka mi male o ka jo te he pa ndese nwie mo je ko be mami be member no ko ni make be o yaju o baju o ko mosani lele na ebu ehi na ete na ba afie nyomie yo mene niye ka ehowe niye saashi onu shishin no hewo wonye mo sofo ekome ni ke bibla no laka susuman ne ha etome no hewo saka wakuwo se ngwa akọ bibla waka twon na me na akashi je funni ni no twa ka bible ehun lo ngale konkron ba mi ekusu anya atwu kusu atwu momo dani ablofo eba medija shipon atwu kusu homo beni blofo meke bible bako africa shipon no meka ni meka na me woda na meka twa nwenkenkle na me bi ojo meka jo chofie den da na 40 atwo chofie dan da na 40 e wa kusu atwu homo shi ni ashikpa moka ni le enwe ha ni mi inna ake ko tashi din obana ke malele nche emi yomo baba o ye ni wo mediji wo he sanjini jake garden of Eden Africa ne no yo wo mediji ye wo he sanjini na ke male konkron ni eke ka afe ne fe mu ne shika jote ame perform amagi ano ametu amekusumi sroto wa ke wo no ta flat wo wo nsho mi onu shishin e wo jenu ke bible and justify that bi shimon bible no so fu edumo no na me fiti okusu ame ha wo no mo no le won ka bo no le ke bible ni kon twu mi kusu ya mi o ka jo ho wo mi pe ni buancho ka ne no na pe ka mo ko twon bo e oje wani onu shishin oje wani e ja ka shi David ye manche e nwale mi me manche wo na echu kusu Jehoshaphat eye manche Esther eye manye manye yo na echu kusun ni say moko ba wi manu ye taxi minimum driver ba wi e ka o ba me ame bia mi amechu kusun be konkron bia mi nko ehia din konkron bia mi ye ngbe na ka bia mi etumo wo no yo wo bia mi ne no be na fo Yesu etumo wo ya oba ne no je noko srotoku e wo ni le ni be maleke lack of knowledge Hosea 4:6 lack of knowledge my people perish ni le ni mi bi baye wo mi bi ahin pata sikoye ni le ohin pata anyemi fio ni manyama kebu ye ni yo mommy comfort o iradon be wasane gba na ha inna inle ake wogan dangbe sipon ne no kusumi ni yano wogan obo ade ni femoi wo maja cheme amekusumi nka ni bi na me fi ofe benu chwa ka eyemu je ni ngbonyo ni eja ke kaji mami osofo die nche
ka wie mo instructor ngale mi wo di instructor epo emma no ado acho ha wo ake ene obana ye bie ejinoko ni eye ngale kronkron mi omo ni afio ba nu chwa ke kama ke meini nyange yo wakusumi ka woni femoni ni ya no gandang bishipon ne no bo ka me pangbe eja ke me ye ni ka ja fishe ame ya mashian e ba ka bo aka ni na afio je lesmo e wo ka fieshe ni aho popoi ke ake la lo dan pressure ko sina hopo de nche ike ye shi won ni enini no he wo ka shi amashipo e ba logo chwense e boten shi ami ejinu ni egba wona eja ke hani tafla cheke ganyo jibo ni onanyo ni je mankro ko no nyo seke ba o man ni boshipon che de nche o nyage bude cho mankusumi ye bebe o gbagbe o han gbo ko ni le hun gbo le no ba fe onu opo si fe be wo mo gba ni ba le na kan so wie mo ne han na ke je na kan jisane o sofoi ke kusumi fe mo jashishi no mo ba ko shika shishi no mo ba amenya nge kusumi fe mo si afio ye egbena boni ba hani Christopher nyongmojaloi me bono yene wo muslimi bi ka ni bi fe ba nu aka kusumi afi o fe ye wo ngale kronkron amli e wo ni so aka wo homo wo yeli wo ni shamo dana ka shuoshi aha wo woyi ka ni bi wo jema wo jin ka ni bi fe be eja o ba nyo o ke wo no ko fi o ye yo na oyiwa don agbagbe noni manyama ke kuku ye hipeji ake wo mancheme amekusumi na amefi ofen je tomoni ejinoko ni amebanina ncho hie nke bo ake dani ake bi blaba ba mediji ashipon no woni meke wo kanso amenchu kusum womo ewo noni woni me ameni me chon ame no me amehie mi ankwata mwene ni wo hie mi ne agbene nwe mancheme kusumi na mechu ofe achufa ya Israel pepe wie mo no yuwo ne aye kaje Israel ye mwene ahololo ile kaje ote wo platform no nye ho ko ba je shiane egbeyi wo ho pepe ye ko ye shiane ko te mama koni no bana ni o share o like no share wo hanwo wo ho pepe ye shiane nkan bi ye ka nu chulo ye ka ni e banchi ni nka me wo ho nu wo ka sawona ni wo ka choni mfio hu pepe ye ni enini kaji wote Hosea chapter 2 verse 19 na ankata 23 ye e ba kebo Hosea adesani ni yo ni Jezreel adesani ni yo huni onu shije blema be ami je mene no Hosea 2 19 to 23 e ba kebo ake na ka gbile no mahere no Yehowa ke mahere shikon ni shikon ahere able ke wen ke mu no ma bele yo pepe ya me na ka fi yo ni be ka ho pepe hu e be hin be ji am yo npai den na me ke pepe ya hwan ni pepe ya wo mi mu ni ji muchuru onu shishi ni muchu ala nche eje mmami ni mme akahwa wonu ehie mu ba hie no wo ka fi ngmale wo kane ni wonu shishi ko kane letumo arafichwa wolu e onan le nuko ukan letumo ote classroom na bo storybook no kan ye ko banale shikaji obinile kaje mwenye mumomi ni le be mi no kan ye ba chombo mi ba chombo shishi ewie pepo yi ni wo hwan wie mo ni ji Hosea 2 19 to 23 ewo ni somo ni ji pepo ye je efoni kusumi ye je efoni wo ba nina kaje ni la kote yi no je mwene oyiwa don yo mama koni min daboshi wa ke ni wo ba shi ogbowe ogbele ni ogbo fijam no here wo fe atu ni bi ni wo nu kosisi ni wo nana ekoji ina to ke eminda ye mami osofo masai inu kosisi si ogbela mi o ha wole no hewo
ni okedan keto chuon oni oyiradon wobasmo ni wobibo ake o kpan twa boy kaji aleno ni mokobasmo ni ekebo anasanegba mokobasmo pone kwa noko ye ni toton le fi one nuko hihye basmo ne namling blamo ni eno okpa twa boy ne nya twa bokacho no ne ke ba gbasane ye obasmo ni woke okpa afon wo plama no lo yo oyiwa don dani maya nwie mu no ehwe ini chi omo nwe kobe na cheni mene brofo ke Holy Ghost sisa kronkron le ewo Christopher efe ka bo hia ni abana chene ye jeme be ono won jalo eko beje nlekaji camera banye capture ona kukwe machine kukwe ne midenche nkayo be ko neho afi edwe mamine midenche inyanyo yo lo sofo ebanwo ni ebanina ni minfe chofa min ho dido mahamoku ni wo be kukwe ma croport no ebanina ye no mi heni wo yo ye import chemi ne ebanina ne aka min sofo nu pa ke tema koni je ba ho no akwe kukwe ni ma eshina na no ne hwe kona mi nchembe se magbabu twi me ka asem sebe simo mbe ne ko shina nga he ko shina ngbele ka so na kan we mo no ngmene mi ntachi je kukwe kecheni ese wo ya mini ayawa eji blemano na ketwu okusun petenple ba ko ya ni ka ba wo na wo ya chenemi ba yin nu chumo abawo e hina ka ba ma alo akaba ma nyonchiro no je ba chele alo akwa chon hunu ni hunu awole hiwale e wo noko be shipon ne no ni se na mo be he won ta waka ka wole ni fe won ni me wo ba ni na ka won na me no ha ni eto wo ngene gbinene kama bansa ne bi mo no ale no kaji mo kontawo nse egbe kete Facebook e no mama koni alo comfort Allotey ibana wono fia no yejeme koni ekase ni eko ni enu eheshishin ke ka gbene ke enayi gbo e ke chonjeme kaji etwa ni twa ka be eta onoko ekwe eta ne na noko eta gbashi ne eta onoko ne na jake wo kasio ni your platform no ni twa baba o yejeme wo boncho ba kase male konkron bo ho ye ko ne bo ba botemi keni kaja gbone boncho klag mabogbe akasa no fa hina ne jeme no e ba nan yigbo e kaji etwame ka gbone ntwon le nsegbe ke wonye wo gbasani no de ta wo wonye wo kwami wo hale oyiwa don yo oyiwa don sida pete pleji ono won daboshin moni o na wo hemise no ke we gbasani kemise o he ngona mi na ni da gbin e ma ta wo sanjian na ojogba bomode no baga ke min bona fe ni wo hu ka won gba won shan keke wona wo se bi e hu amenye amenu wo shishin amenye wo se won daboshin lale ko ke mi bi sande ko me ni wo ba bi e ne ibana buta ye bie ni iliaka buta huwe muslimi bi ani na mekachu ameheni ewo efutu njo hanjo mo efutu fio shi esani ma bi na gbela mi acho mi bona fe ni ke wo se ko mi hunte ni awie ye heku e ma wie anokwale e nka amale no wo makpa fai ko ni ogbela mi no hewo ni buta hu yo bi e o ke chu oni alo bodi enche o ke solio yo na oyiwa don agbagbe inka solio ni nka chu oni hu buta yo ne ka wote wonyeme Islam bia aje ame hemo ka yeli ji kaje buta minu sa ogbomochu he ichu oni bi baba o
ni kaji makebu e ka muslimi nyokonkwa wo ele no ni yo akayo e sho be ku ye o wala shinemi ni sake o ha buta minu asa ogbomojo tando ba fe kenken nye nke fo pa no agbene hu e ona ka no ba ne e mama otwumi mama agbona hunu yo na hewale hunu ni chuo na ehyan wo na emi hunu wo le hewale kote islam bi ahia hu e ala me mosque me ka mama otwumi e ba mo me hina agye ana hunu wo le hewale nyonchere wo le hewale bo nu ni no ne ni ji wo bo ni no ne nu kronkron ni hewale hu yemi akatwo ni baba o bo no ewu mi na ka no nyumbo no esuo no onu shishin no ewo emashimo ne shi lenche hewale ni yo mi eje no ne ewo hela cheko ye ni kaji ofote buta minu osue eno oni baba je no ne ni be mi ne hin ba chelele hu hela te hu femini ete special kamini nu kronkron femini esagbomochwe ewo no ni fi o manyama kebuye buta hine agbene hu e wo shan te nkan kan ni wo kepo ni ne ona kan shishije ke na agbedan ona ke kan ye koklo blema bia me obani na ni poi ye shishin ejwe alobi pasa na ke mashi ni akepo ni na ne afi ole shishi tetre shimombre ma no eye ka o tawe obana kaji ote ni femu eheko ni ake abahebo jemfe dana ngoi ngwa ya wo jemfe ye ka damoshi e ha jemfe no ho akan yo kokolo ebe shishiji ni ebe na agbe no ka obi mi fi oni manyama chombo ye hini yo ablade abi be ngene wonye ni wo ke ba nasane gba egba iji Reverend Comfort Ayika Allotey eye amasaman gan anaigbe ye mankona chole kojo ashon otu aple kaji osejengbe ni oche igbe aba chombo esegbe kono kala banasa nigba bo hu ba ekoyeshi ni obadna ni bi ko hingbe ni okala nasa nigba no na nile ye wo jenshi lenu oyo mi ne mo fe mo ni nkwa ono oji ono ne kengle twa ne bote mo wo plamano no onye eni chomo ya se e ba ha bo nile sisi numoko e ha wo na lele ake Noko Yɛ Jeŋ Noko Yɛ Jeŋ lele ja ke bonu ona le je na kan kra ji bonu yo shikaji wo bote ngmale ami no wo kane ni bi so to ba na ke lele jele mi ejeke wonda nye fensi ake nye nambe nye kwa woni femo ne diske asi wo ba pe konwe mi na Anyele Parkins ne nke nye fe nye ke hia kwa mojuro